Serchhip ke bulnet wa clear tu te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chiar tu sil chan himi Serchhip chalai pol chuan Serchhip District Hospital sakchatna turatana NGO coordination le all VC10 an LPO ruaman BUKPUI rama MIMAL ramtana nei tum an chu poi anti thu soin VANCHENGTE Revenue Department na MIMAL tana ram pelo turin ngen na an thlen Hemi chungchanga hian Serchhip chalai pol chuan VANCHENGTE Settlement Officer Land Revenue and Settlement Office Serchhip kalin NGO coordination malak mek na hmuna hian mimalta na ram pelo turin ngen na an theluta pilalzik pui SO hi azina wangin staff chen khatin an lodong ani Serchhip chalai pol chuan thu chwa siamin Serchhip Town NGO Coordination Committee le Serchhip Town na VC zongzong IO10 Serchhip District Hospital Building thar sakna turata na an lo thlanto CHNATLAG South VC huam chunga BUKPUI ram chu mimal tu tene moramatan nei tumin ma an la ni in kan lo sia a hetianga khotlang ta na changkai takman tum mek anilaya mimal ham chana lak tum na ni om tak thom kan sia hi keini Serchhip chalai pol chuan poi kan te in cha kan te lo hle ani anti Serchhip chalai pol chuan NGO Coordination Committee le Joint VC te thuthluk na lo siam to hi kan thlop thlata nakina Serchhip District in Hospital chale changklung zo kan nei zui zel theina atan BUKPUI rama hian District Hospital Building thar hi sak ngei ni se kan du ani anti bok Chuwangin hetianga helairam mimal ramatana nei tuma malakna alo ani po in mimaltana pas pelo turin ASO nena ngen na kan thelu mai ba ka RTI mga heram din hun hi phorchwa vek kan tumboka diklo takle mimal ham chana lak beiseya mala an omzel chuan atop thlengin Serchhip chalai pol chuan kan do zel don ani antibok Nimin pathiani khan Serchhip traffic police chuan mipui himna atan mobile checking nein dan bo chiami paruk anman Nimin pathiani khan Serchhip bazar le ache vela mobile checking hinei ani a dan bo chiami paruk manin heng dan bo chiate hi driving license tel lova motor khal mi pathum helmet khum lo wangin mi pahni le registration number bel lo wangin mi pakhat anmana heng anmi man te hi poisa choi tir ani Traffic in charge officer chuan mobile checking an nei chan soin pathiani hian dan poisalova chak tak taka motor khalte anom chin ba ka inti palte athlen china wangin mipui himna atan endik na hinei chin ani ati a poisa choi ti ri kan tumber ani lo ati a mitin himnan lir thei khaltu ten dan zom sham turin an ngen bok ani Kumsang hi somni pakhata Serchhip District ta kang mei ven chata loman pakhat na dong tu vancengte KHUA ten mei kong phia natlang an nei Kumsang hi somni pakhata Serchhip District kang mei veng cha loman pakhat na dong tu vancengte KHUA chuan voin ni somni pariat February sang ni somni panhi ni leng khan an khoram kumina lawatana an che zawa lo halwanga kang mein ram ati kan lo na turin khotlangin meikong phia natlang nein lo halnia kang mei chuak vengin khotlang huapin an natlang le don bok ani vancengte khotlang hian an khoram chunga ramkal le luikal chinten kang mei ti chuak lo tura film khur tura cha in ram ti kang tu emo kang mei ti chuak sia an chuan mitwarman an pek chin don thu an khotlang shwai tu te chuan an soi bok Inrinikal ta thleng khan Serchhip District ta shikai mi sing khat sang khat zaruk somruk pali mu chwa to ni in mithi somhi pakwa an omto Inrini khan Serchhip District ta COVID-19 shikai mi somriat paruk mu belle ania anzinga somhi pakwa te chu Serchhip pa shikai mu te anni AOC venga shikai mi somni panga mu ni in darnam venga pathum le new Serchhip veng laia shikai mi pakhat mu anni Hengbaka hian ten zola shikai mi som pasari hmuni in Nordvan lai PHIAH som pathum bungtlanga pariat CHNATLAG KHUA pasari kholai lunga panga buangpuya pali le ten tlanga shikai mi pahni hmu anibok Inrini khan Serchhip District ta shikai enkol dam mi zani somnga pasari zet ombele in nimin khan shikai enkol dam chinchia bel an omlo thonga heti hian Serchhip District ta shikai hmu chwa to chu singkhat sangkhat zaruk somruk pali ni in anzinga mi singkhat zasari somthum panga te chu enkol dam ani to a shikai enkol lai zakwala omin shikai hmu chwa te achanga chutin zazela somkwa pahni point bial pathum te chu enkol dam ani to a nimina shikai hmu chwa dan din hun ero he thu bot saila hian shia thei ani ri lo thung Nizan masa dar som pakhat le minute somli panga khan arlal rin moya marin moya kum somli panga Serchhip pi ani veng chu COVID-19 wangin ZMC a aboral vele a
tun thani som paruka shikai MUHCHUAK ni in hemini hian ZMC panpui ngal ani a ama hi natna dang nei tel ni in heti hian Serchhip district ta shikai MUHCHUAK zinga mi somni pakwa an boral ta a Serchhip bika kumina COVID-19 wanga boral masaber ani bok Serchhip darnam tlanga MYC Center sakmek chu ZAWH somkwa zoto ani MYC Youth Center sakna thoktu Brilliant Consultancy achanga hena viltu John Vanal fakatsuan February sangni somni achanga sakchan Serchhip pa MYC Youth Center a hian na thotur achanga ZAWH somkwa vel chu zoto a anin ngai thu na thoktu te chuan an soi rokhol na danga omani lo chuan April khatop lam emo May khatira emo chuan zo theitura anin be sei thu asoya tuna hian na tho tur lian zwal pui chu tho zo ni to in chunglam le pon lama electric fitting te a chhuat pha ceiling siam railing siam te le abang chunglam le pon lam hnoi mam te chu an mabak lian zwal ani thu asoi bok Dr. BHARATI PRAVIN PAWAR HON'BLE Union Minister of State for Health and Family Welfare in MAMIT lo in Sarkar official tele NGO tenen aspirational district chungchanga INKAWM hona annei Dr. BHARATI PRAVIN PAWAR chuan thu soin aspirational district noya masona tur parameters ashangshanga kan hiam na te chu chaktaka mason dan tur ngai to a department official ten scheme zir chiang turin ashel Dr. BD Chakma MLA Mizoram le Health Secretary Government of Mizoram te point official te ma fui na thu an soi he huna hian pu beit lo tha aspirational district nodal officer chuan aspirational district noya malak to na le machop mek te alem ne na entirin presentation ape a NGO le khotlang shwai tu ten district mamole har sana shang shang an thlen ba ka athei anga sutkian pui turin minister hi an nge na sarkar official tenen INKAWM ho na hun chatak man ani bok Union Minister hian MAMIT Main Center and Health and Wellness Center Government MAMIT College CMO Office Health Worker Training School baka District Hospital MAMIT te atlo ngalbog Dr. BHARATI PRAVIN PAWAR hi pulal nun hlua MAMIT District Borsap chuan lodong songin he huna hian MAMIT khopui chunga sarkar department shang shang ho tu te khotlang shwai tu le tlom ngai pol IO te baka thuthar theder tu te antel ani Vinkan ZPM Chalai headquarters in DＡRLAWN page C antloa Chief Minister le Health Minister hi rammason na ayin restricted tender peka anin tlan siak emniti in Dr. Sila Rammoy Senior Vice President Swan Asoy Vinhan ZPM Chalai headquarters ashwai tu tele ZPM Tuivol South Block shwai tu 10 DARLAWN page C building Serchhip antloa Dr. Sila Rammoy ZPM Chalai headquarters Senior Vice President Swan Tun MNF Ministry hian Chief Minister le Health Minister te hian diktaka rammasona BUKPUI ayin restricted tender mga contract peka anin tlan siak emne ati Health and Family Welfare Department noya September ni sari sang ni somni pakhat thlengkhan restricted tender mangin noi sanga zanga chuang pek ni in chungzinga chuan ZAWH Engineer Construction and Consultancy bongkon hne na contract som patni cheng noi sangthum zanga somthum paruk point paruk pali pariat man pek ani a hemi baka hian farm panga dang hne na pek ani DARLAWN page C building Serchhip cheng noi za somli sing hi sang khatlai senga Mizoram Technocrats Company Private Limited Sikul Pikonin an sakkan enfiana hian thilfel lo chi shang shang kan hmua kol phetha polu na po leya zam mai mai ni in building chhuat zut mam lo atama chhuat in on hlei atam hle bangki le chhuat ki atam hle a ceiling hi tile manga chetaka siam ni in toilet mumal lo taka siam ani a wash basin po asiam a che hle tin ko pang po angi la sang takarem ani a drain hole siam ani lova building estimate le sak ain rem lo hle DARLAWN page asi sakhi a chle a eiruk na lian tak a om kan ring tlata DARLAWN page asi sakhi enfia ani dan tur ang takasiam chaturin MNF sarkar kan ngen ani anti Vinkan Dr. BHARATI PRAVIN PAWAR Union Minister of State Health and Family Welfare BJP member tenen INKAWM na hun annei in February ni somni paria thochan ne hian Dr. BHARATI PRAVIN PAWAR Union Minister of State Health and Family Welfare changtu chuan BJP Mizoram Pradesh member tenen BJP office Upper Republic atal bawana INKAWM khom na hun nein puvanlal mo ka BJP Mizoram State President in Akai Shwaya P. BHARATI PRAVIN PAWAR in thusoi na hun anei ani
pi BHARATI PAWAR chuan Mizoram chu nuam ati thu soin Mizo mipui te mu an nuam ati thu le kom an nuam ati thu asoya pi BHARATI PRAVIN PAWAR chuan Central Sarkar in Mizoram District ina damdoi in siam le a omsa ti changklun ani tur thu te Education at Central in namnu fualte chan pui tumin abik takin MAMIT District page chu a mun nge ya a mu awangin pui an ngai zia atakin kamu ani ati Central Sarkar chuan kongtin renga Mizoram choi kan tumin ma ala a abik takin Northeast States hi nasataka choi kan tum ani ati bok pi BHARATI PAWAR chuan Mizoram in hospital cha kan mamo zia sha in Northeast States tetana health lam chan pui na tur Central in sum arwa mana po Mizoram chu ngai tu amasak ani theina turin ma kaladon ani ati bok tin hengba ka po hian inkalpo na kongte electrica tele kong shanga Mizoram mamo te chu Central na sataka pui atom thole Prime Minister scheme chungchanga po na sazoka Mizoram mi puiten an chor theina turin ma aladon ani ati pi BHARATI PAWAR chuan India ram chu Prime Minister Modi ka ishwaina hnuaya na satakin ma asona COVID vaccine po India ram siam ngei nuai za somsari parukan mang theite hi alom hle ane National Health Mission NEIH kaltlangin Mizoram ta nuai somli pali chu Central in anda thu asoya Mizoram ma ration card nei lauten ration card an nei theivek turin BJP member te chu mala turin angena tin mire theite tana PM Health Insurance Scheme Ayushman Bharat po mitam zokin cancer theinan malak apoimo ani atibok BJP Mizoram Pradesh chuan pi BHARATI PRAVIN PAWAR hena hian memorandum an thelud bok ani PC Party chuan thu chwa siamin Mizoram budget session nei meka chongkam moi lo le deng khong tak tak man ani chin chu poi anti thu an soi PC Party chuan thu chwa siamin Mizoram State Assembly budget session nei meka chongkam moi lo le deng khong tak tak man sing MLA chen khat an la omfong mai hi PC Party chuan poi kan ti hle anti Herorel na insang sa taka hian mi puiten kan IOA rorel tura kan thlan chwa MLA te hian chongkam moi le hoi hom jok man tum sham se PC Party chuan kan du hle ani te in Vairama ringlo mi ten Parliament le Assembly House an opponent te chunga anin shik thlak dan chin chalo tak tak entona Christian State rorel na hmuna senglu ve du mai MLA kan ni MT lo in zot non fo turin PC Party chuan MLA za tak tak te kan cha ani antibok Khatizong kha CHANCHINTHAR kan ti chwa theite chu ani e